Abusuanche na World Bank empanifo ebepie mu e o manhia fikisi mu na omne ohene ebetwetwe nkomo ne ho na ohene His Royal Majesty Otumfour said to be otoso mienu edete o manim se ebre ya yadru de ompese ode nani enko a besi politicians su biem fi se project bebre ekoso e wa santemem ha obehwe no na politicians no omato na jeje mu na ayebasa e wo oman mu ama asanteman so entimi emfa ntuma pa emfra na asemi beto dwa no na enipa bi se adenti no hene aka kire World Bank for no se omo pese oboa ema kumase eye kama na mumu ompese obedepende ewo politicians so ebi mebi mu kire se ada ohene pese ote ne ho ana na ohene ada mahama betena so nko ana afede wa sha ase a wo kan bibi se ompese obedepende ewo politicians so na asemi beto dwa no na enipa bi kasa pi pene se ye ohwehwe no ye osua no ohun se osua pe obehu enti wo wonim bibi efa ho no na waka wono atum na afi watie mpani sema eyede ekoso asemi beto dwa na sports Obama enso so Sadiq Adams edina no tumu na obechirum se enye ne any first time AsanteHene aye bibisa na emum no eye da ne da nyina kwanya a wo ya otumi eye bibi ogiska e World Bank na odeboa ema manfo efa ntuma pa efra mo menhwe video no ye ba ye wo bi e beto so e de mo Africa division omo mpanyifo hyiai na asemu a na nadi tu dwa no se ompese obedepende o politicians for so biem na sese no wonwa se omo obibi yema no a omo mra meye na emmoa ma asanteman empeja ompese ena politician for meye sei na ohimpon sa no na nkura ofre umeyi kwan yi jese nana na afre umebua hospital jese nana kotena dwom no wagigiska nti woni World Bank for no matimi ama na nidie saa o maba no ho no te bibi wo ho amomeye na amanfo bebre mi hu se o mo twotwo na pese o kire se de se asanteman atene ho na da bi World Bank no o mutumi masika se ya etifi ya yetumi ti NGO mene wo fa ne ye no kwadwoko fi NGO ne ye se de bua nkwada ne ye twokoma World Bank na esete within their design ene mo mpese o mo ya o mema iska NGO ahemfu bebre o mo musika na this is not the first time 2004 World Bank former Asanteman Council $30 million through Asanteman for initiative omo twokoye na sabre na omo hia ensuo wa Asanteman mu na sika na ba na amfa sika na akwa Asanteman mu Bono region hwe ebinya bi Volta region enya bi 4 regions no chase kan Western region enti se yete hana ahemfo no ewom se constitution age omo power ni bidie but omo influence no ho sure enti se o sorry a na bia omo sa ahemfo bi kasa na hwede kumasi fi aya wasan hye kente kumasi aye fi na afi otu anamon se obeboa kumasi nso a na o se ene wate ne ho I think say ahemfo ni bebre ka asakese ene abrochire kono nya no ntina omo ya ahemfo ade a Otumfour aye ne we yempre ba miensa na nan ema mampanyi kofo kra bo na baso sa abre ne se nana nya bibia na yebetima ya as politician na de waye yi ebetimi aboa ma ahemfo no bi nso atima trotro krata se ne bank ketewa bi na organization bi a osi epenkonwa nti enkyerese bi asanteman ite ne ho but you cannot depend on the politicians sika no bae no Otumfour educational fund we are near the ashim I think that it is in order amanfo ntiase World Bank enye o man kwa no mo ne mudili NGO individual kra utimi tro se meye adwuma we na through NGO say na mepa they will grant it so it is in the best interest of kings and chiefs so mo ankasa be find any ways am be mo man for ehun ahen han omo and that is the initiative I think say AsanteHene are taking. You cannot depend on politicians omo ba baku nupa bakusika we akogu amonone so I think weekend in any my course so na man for ntiase no this is how we should go. Sadiq Adams echiremu se enye we ne first time wa asantemewura eye bibisa e de abo manfo ochiremu 2004 ko World Bank ekogis ka bi e de beboai odotutu isuo ema Ashanti region Bono region and afi Western region and afi Volta region na achese saa anamona otu ye no enye se bi Kumasi nko a na benefit ye na mum no oye edeboy na wasan so chiremu se
World Bank na da ho no eni ho emma oman ko a nemum no se enipa bi ka omo ho bom se omo pese omo ye bibi no omo proposals ekoto World Bank enim na se sebi wo eto asomu a omo betimi ayisika e de abo omo se project amu ye monye na mo mfa nkoye ye di kan bi di ka se usua a ohunu nanso nipa bi empese omo beti edin Asante kra da bi enipa bi mpese omo beti ade efre no Asante nti Asante bam die a on kasa kro be kasa se eya ade a ewo ho enam bi ka se usua a ohunu World Bank na da ho no eni ho for oman bi nko a ewo ho ma obi a nti se individually mo kam ho bom nam dem proposal ko to mo nim se ye pese ye NGO okọ na se mo ka wasem na to masemu a ombe mo ska e ma project na wo de ye no watumi e de aye na asem no se de nipa bi mpese ombeti edin Asante nti free mind ekeka na dwen e kire se President Asante manwu a kire mu se nansi e de mahama esi so no e na ohene ebi na no e ka se ompese obeti ompese ode ne ho ebeto politicians eso na ompe mahama asem hwe enyewa bi koso na wonimu a oka de ope ebra yeto oba ne wie 7 December 2024 no adechi 8th na yakwaside a itwato 8th December 2024 me bobi ansa na me wo manhia yeto oba na yemubo yekura no omampani a otisi se omampani mahama ehwe se owen no suma mpanifo former minister of Asante region any NDC from penifo ba manhia ebeda ohene ase se watan nachi ama no afa aba no ebra na yembo ye no na emu ada ho kan se wafa obeda ase enti wuntumi ntina ba bi awo se ompa AsanteHene asem ana ompa Asante ma asem nti se otu anamo bi ebebo nipa nyina na wo kesetia Asante mawura ehyasie eye bidi aboa ama oman no afa ntuma pefra no enye ne wo mehwe video a esi honorable Johnson Asidu nketia eka bibi efa Asante mawura ho na eba ye wo bia ye beto aso amamo. I am aware that since the inception of this Fourth Republic, there is no president who has not benefited from the advice of Otumfour. I'm aware that President Jerry John Rawlings benefited from the advice of Otumfour. I'm aware that President Kufuor benefited immensely from the advice of Otumfour. And I'm equally aware that President Mills and President Mahama both benefited immensely from the advice of Otumfour. And I'm aware that Otumfour has given series of advice to the sitting president Nana Akufo-Addo. When you know your project Asante mawura aye waboa ama oman no afa ne ntuma pa efra na enipa bi sebi so mo mpe wasem a omusua wasa na omache omopa ebi eye free mind Akufo-Addo breso na Otumfour ani je hon Mahama ba ye pe suddenly mempempo se me de Asante puntuo be hye Mahama nsa na free mind ubati se okasa na sebi obu Asantefo animtia ubati se okasa na obu ohene His Royal Majesty Otumfour say to review animtia minim baby a ofri na minim ye Asanteni bi so ede aye no a eno ntie no se bibi ba se de osi kasa yi ontimi se bi o entena se enwene enya hwehwemu enmusam yie ansa na obeka bibi a waka se wunimu a afi de wahu sports Obama actual mu se World Bank na wo ho no eni ho for aban bi ana mampani nko a ewo ho mo bia de say individuals no mo kam ho bom na se mo ye NGOs o ana se mo kam ho bom na mo ko se project we ne pese ye na ye hies kasi e de aboa they will come to your aid and the free mind ubetimi wono papa ene o mame ene obusuafo na nam nyina aka ho betima set up NGO bi na mako masem to asomu a wo benya bibi what I say enti sua bibi ansa na waka Asante man ho asem betodwa
enipa tie enipa hwe enipa click enti sika obi benya free mo social and the media no so ntino na o attack Asante Mewura o attack AsanteHene hospital yeah ohene ye na dwe say obesiesie yi enipa attack sa enso hospital no sebio enye ohene dia o ye bi dia boa amoman no Asante man and Ghana man nyina afa no ntuma pefra hospital na wo no it me transfer obi free north eba it me transfer obi free western eba it me transfer obi free stream eba and the hospital no Ghana for omamunu nipa bi owo Ghana territory no edia enye AsanteHene enkoa edia enti so sorry say obeye bi dia boa no nipa bi kasa bebre ni nyina no ehunu say Asante omompe na sem senya Asante a ompe na sem a hospital a yeye amana boa nipa nyina onka sentia ohene say politicians odo ho to omo so a omo bedi uhwamo your project bebre wo ha politicians no aban sha ase a ekobi ase no unhu ti enhu ne nan unhu ti enhu ne nan o hwe pro from market omompani kofo na sha ase omompani mills bai omompani mahama be yebi omompani nana dankwa kufado e bai 8 years ye hu hwe e da se ho after military hospital e da sisi ho enti binia se ohene kase obepese ne project bia yem process ne yenye no wo Kumasi a esese mote ase na mu yi otan no e free ho se obi kasa na wonte ase a bisemu e kama ese edin Asante no akoye no ho abie bi a nipa bebre empese omo bete e wo Ghana ha se ohene keka no ho se oye bibia an onye Ghana hene obi an onudi ni constitution mu obi ani ho a ye itweska odin na so ye ntwe yenye mra e wo odin mu enti ade na wo ha ho saa pebe bitina so ohene story so obi bibia ese an na wo ya de Ghana boss so ohene tena se a kasa na se ya yeto abai obi se ohene emfa na ntum na the MPP for ye no enye de Akufo-Addo pese o ye no enye ohene tena se a sorry kasa ohene kasa o Ghana anye wo dia sisi onye mudai oka Asante asem na Asante eye kese me mani gipa se obia bebo de owo ho ban no matter where you are from project that area project your king and your chief project no paramount chief no project no so one project na obi be project ne de Asante be project omo de na oyem ebe hihyew oyem ebe hihyew bisa bobi ansen media na ohwe no second video ya na wa share na onu asoso anya bi ahwe Asante manko so yebe hwe ama bibia aso akọ nya Asante manko ohene sika okan suppose bo ma me yeti asese ese du keti aso kato so se ohene bibia oye bia no benefit ni panyina na so nipa bi hu isanse won person beti edin Asante na so ka Asante asem no na Asante ye great ebisa bobi ansen media o hwe no na o share na o subscribe na o nua so enya bi hwe yankopon enka ho makraw bye bye.